Lakhain ko trok dua bogre MEC constituency ka parlo apar Dhathora long arve kejang thepar pik pen ajok thepai kang tovar Kacheleng uni pen ajok Richard Tokbi pen kerap kepajir pon. Jongpon mi pirthia thak mi senator kawi pen ajok pinang an amuni da tun kisung chetong nang hetandu athema towar mi sen jong sawi pulute jojor cholang kisukyun e student na pen rongara da tun pen chenglok kisung chetong nang hetan khangjang lason thak thak si ke dam tang ni phai ni la pen ke thom jakhong ko chiklu arve kejang hekti ka jok apar Dhathora ke dam ke wang towar ke pai Kacheleng ajok si towar block cheklu lasojok hetana kisung chetong nang lu apar Dhathora na thuge rong tido lake apar Dhathora rong phara rong Irona rong RE na pen diu pani. La Sidwal Baguria long kai ke karja bunthi babang ko local MEC and Party Education in charge Richard Tokbi. La Pusona kisungar julong si tong sekot pendola mara Municipal Board Chairman Mongol Singh Terang aphan tin hat ponsi JCB pa ponsi labang so apar Dhathora towar thepai Kacheleng apot tang titik an JCB pen selang ki ponon to si tin hat pon la se apar Dhathora arata tum Richard Tokbi aphan ka choro pa jirpon la pusona kisung hekti gahut nang kerap pi pa jirpon heka pot choro par pi tu si ningje pon ri News text report and Hills Lab.